Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Xiyimbeleri Benny Mayengani the President loko va basisa hi ta vhengele ra ka Billis, ha swi tiva leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va aka yindlu ya swithedzi swinharhu. Se hi ta tsundzuka leswaku Mr Post, Mr Power Sikuliyeza Ndlovu va endli mafenya kumbexana ku chinga hi yindlu ya xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Va vula leswaku eka yindlu ya xiyimbeleri Benny Mayengani the President xithedzi lexiya xa vunharhu lexiya hi xi vonaka laya va ku i vhengele ra ka Billis, laha va nga kombisa leswaku vona va lava ku aka yindlu ya swithedzi swinharhu yi nga fani na ya Benny Mayengani the President, ku va na vhengele ra ka Billis le henhla. Naswona hi ta tsundzuka leswaku yindlu ya xiyimbeleri Mr Post yi sunguliwile le ka Nghohe, ho ka hi nga tivi leswaku eka nkarhi wa sweswiwani se hi nga va yi karhi yi fika kwihi, kambe va kombisa leswaku eka lembe ra 2026 ku nga lembe leri taku yi ta va se yi herini, va ta va karhi va tlela eka yona. Se hi voni xiyimbeleri Benny Mayengani the President va endla nkandziyiso thwi va hi komba yindlu ya vona hi le henhla. Se loko Benny Mayengani the President va karhi va hi komba yindlu ya vona hi le henhla, ndhawu liya Mr Post va nga tshama va ku i vhengele ra ka Billis, ndhawu liya yi endleriwe leswaku ku ta paka chopa kumbexani xihahampfhuka laya. Laha Benny Mayengani the President va nga tlhela va vula leswaku hina a hi ti tivi tipulani ta vona, hi vona va swi tivaka leswaku va endla yini. Leswi vulaka leswaku hi ngo jahelela ku vulavula kumbe hi jajajaja, kambe vona va swi tiva leswaku va endla yini. A hi yeni ka nkandziyiso wa xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Se nkandziyiso wa kona hi lowuwa. Okay, right. Hi le xawela bihi ka vamurangaphandla. Na ku mi kombeta ku yindlu leyi kule njhani, ma ku vona la henhla la hansi yindlu na hala ndzhaku a na mi swi voni mo hindza hi le mahlweni ntsena. Laha hi laha ku nga ta yima chopa la henhla la. Hi nga ku ni le ku huweni vun'wini. Laha hi laha xiyimbeleri Mr Post va nga vula leswaku i vhengele ra ka Billis, a hi voneni ku ya emahlweni. Ni byerini ku a ni jahangi mi. A continue ma yi vona. Hi yindlu hinkwayo. Vona hansi ku njhani? Hi yindlu hinkwayo leyi. Hi yindlu hinkwayo leyi. A yi sihelela. Na ta hala sayiti ra garage leyi ku nga yima lowa wa mfole. Le portion liya ya garage ye le henhla ma yi vona. Yi nga na kepisi. Ndena hala ya mahlweni. Hi ta va hi vonini yindlu ya xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Leswi leswi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya vona eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.